Ngibingelele kuwe laleli, ngiyathemba uthaphila-ke. Mina-ke ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke mengabe usamusha-ke kulona-ke leli khasi leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezeleke ibhathini subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje kusho ne-send-ke lemnyama-ke leli-ke khona uzokwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngiyifaka kulona-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze ngakuphuthi izindawo njengamanje ngabe ucindezela-ke ibhathini subscribe njengamanje-ke udaba kulethele lona-ke namhlanje-ke laphana-ke lithi-ke inyanga-ke eyaziwayo-ke edumile-ke laphana-ke nokuthi-ke futhi ingakufihli ukuthi yona-ke i-MK yayikhankasela nje kakhulu-ke i-MK-ke laphana-ke veza-ke okungaziwa-ke laphana veza nokuthi indaba yona-ke ingafihli ukuthi-ke i-MK-ke kodwa ngifuni-ke mina ukuthi ezwa ngami-ke okuningi phela nje into nje nodlala-ke ividiyo yayo-ke inyanga uyizwile wena ukuthi-ke ithini-ke. Mina-ke ngicela kulaphana ukuthi masuzwile-ke ividiyo ungene kuma-comment section ubhale-ke laphana-ke ushiye uvo lakho ukuthi wena ucabangani-ke bese wenza okulungile-ke lapho-ke ungixhase-ke ucindezele-ke lelo bhathini subscribe njengamanje-ke khona uzokwazi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngikufakela zona-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke nayo-ke le video-ke awuyithokozele. Iyangibuza enye insizwa ethi awu Dlamini waphumela obala ngenhlangano oyivotelayo kuyi-MK. Ngathi yebo ngiphumela obala, nginabo abalandeli bami nabantu abangikhonzile abangamanye amaqembu, kodwa ngiphumela obala ukuthi nge-MK. Nami sengimbuza umbuzo wodwa, ngithi mina wake wayibona inhlangano yepolitiki erecognizer abelaphi bendabuko ibanike i-platform ukuthi abathandaze ngokwesintu uma kunomcimbi? Wake wayibona inhlangano enjalo? Ngiyacabanga ukuthi kuyadlalwa la kwa-MK. Mina ngimtshele akudlalwa la, kuzobuyisela isithunzi somuntu omnyama kumuntu omnyama. Isazodlala ifilimu niyosho nithi ngasho.